lakhe linguJehova. Ngamanye amagama ukubusiswa kuposte sibone imbusiso ephathekayo. Kukhona isibusiso lesi sokuthi uyathemba kuJehova. Lithi-ke ubusisiwe. Lithi likaNkulunkulu isibusiso sikaJehova asenezeli usizi kodwa siyacebisa. Lisho njalo ilizwi likaNkulunkulu. So umuntu othemba lakhe linguJehova, lithi likaNkulunkulu ubusisiwe. Mase liyaqhubeka njalo lithi-ke uJehova wehlola izinto. Mase lithi likaNkulunkulu uphinde futhi ahlole lani nenhliziyo. Mase eyanika umuntu ngokwemisebenzi ayenzile. Kukhona-ke usuku olukhulu oluzayo lithi iBhayibheli, bheka usuku lukaJehova luvutha njengeziko. Mase lithi likaNkulunkulu bonke ababi aliyobashiya lolo suku, kodwa abakholwayo lithi likaNkulunkulu bayotshekula njengamathole esibaya. Okholwayo uyojabula ngosuku lukaJehova, kodwa ongakholwayo ngalolo suku lithi likaNkulunkulu lobe kukhona ukukhala nokugeda kwamazinyo. Kubalulekile ukuthi-ke uma-ke usaphila emhlabeni wenze sure ukuthi wenza isinqumo sakho noJesu, uzinikele kuye ukuze ube nokuphila okuphakade ngosuku lukaJehova mhla uJesu ebuya ezemhlabeni ezokwahlulela umhlaba. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu uthi uJesu kukhona izinto esizoyibona emhlabeni, lezo zinto zobe seyikhomba ukuthi uJesu useyabuya. Lithi okokuqala kuyoba khona izimpi iy'ndawo ngey'ndawo. Mase lithi kuyoba khona indlala ezweni. Siyayibona indlala isiyaqala ukudla sekuyabiza ey'tolo. Lokho kuyisayini lokuthi uJesu usemnyango wezweni, usengabuya noma nini. Lithi iBhayibheli isizwe siyovukela isizwe, sibabonile uzinokopya. Konke lokho kwamasayini okuthi uJesu usemnyango wezweni. Ukwenayo ukuthi njengoba engakabuyi siyayibona impawu ukuthi umhlabeni siyazizwa iziqu useyabuya emhlabeni. Athi umbuso yalomhlaba izokubhalisile ukubalo okuphethwe ngawo. Konke sekwenzekile, zonke impawu sezishilo ukuthi uJesu useduze. Kubalulekile ukuthi-ke njengoba eseduze impilo yakho injani. Lithi iBhayibheli izokwasesulela ngemisebenzi yethu esiyenzile sisasemhlabeni. Ngabe mihle noma ngabe mibi, wena oyikhethelayo. Iwona nje amazwi engizosho namhlanje ukuthi asike sithembeni